рӯзи гузашта Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев ба муносибати 29-уми солгарди истиқлоли кишвараш фармони авфи 113 маҳбусро имзо кард. Наздикону вакилони дифои маҳбусон гуфтанд ки намояндагони раёсати зиндонҳои Узбекистон онҳоро аз имзои қонуни авф ва озод шудани пайвандонашон 26 август огоҳ карданд. қабл аз шурӯъи барнома ман аз ҳамкорам Сироҷдини Ислом пурсидам киҳо ба рӯйхати авфшудаҳо дохил шуданд. در مجموع 113 نفر محکوم از منزل‌های گویم که از محبس‌ها آزاد شدند و بین آنها 4 نفر محکوم سیاسی و دینی بودند. از جمله روح‌الدین فخرالدین 53 ساله که 2006 سال در قزاقستان در قلمرو قزاقستان در ولایت چیمکن بازداشت شده بود و با سالهای طولانی محکوم شده بود. او را رهبری وهابیان و یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان میگفتند، ولی اقربای آنها همیشه میگفتند که روح‌الدین فخرالدین یک امام برجسته ازبکستان بود و ربط به وهابیت و حرکت اسلامی ازبکستان نداشت. دومین نفر معروفی که از محبس دیروز آزاد شد پس از 20 سال این اسکندر ارکینزاده است که سال 2000 به حکم اعدام محکوم شده بود از طرف دادستانی ازبکستان و بعداً پس از فشارهای طولانی سازمان‌های بین‌المللی این حکم اعدام به 25 سال تغییر دادند و دیروز پس از 20 سال آزاد شد. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар мегуфтанд дар замони Ислом Каримов раиси ҷумҳури пешини Узбекистон дар маҳбасҳо беш аз 7000 зиндонёни сиёсӣ ва динӣ нигоҳ дошта мешуданд. оё дар бораи тақдири онҳо маълумоте ҳаст? ба гуфтаи Human Rights Watch беш аз 7000 маҳкумони сиёсӣ ва динӣ буд дар Узбекистон дар замони Ислом Каримов ва пас аз марги ӯ соли 2016 сари қудрат Шавкат Мирзиёев омад ва тадриҷан онҳоро озод кард. аксари онҳо албатта озод шуданд ва баъзеҳошон хуб аз маҳбасҳои сангин ба маҳбасҳои озод фиристода шуданд ва ин ҷараён ҳанӯз идома дорад. Шавкат Мирзиёев гуфта буд ки ин ҷараён тӯлонӣ мешавад ва бо фармони ӯ 2-3 сол пеш 16000 متدین که در رویخط سیاه بود از رویخط سیاه امنیتی ها و پلیس بیرون برآورده شدند و به گفته سازمان های بین‌المللی این جریان ادامه دارد و آنها میخواهند که شوکت میرزیویف قاطعانه جریانی که یک چند سال قبل شروع کرده بود ادامه بدهد و باوری دارند که شوکت میرزیویف موفق می شود در این کاری که خودش آغاز کرده بود. Сироҷдини Ислом буд ҳамкори мо ки дар бораи фармони авфи президенти Узбекистон тавзеҳ дод.